I ajmo neka i ova godina bude još u znaku borbe protiv strasti. Srbe mnogo muče strasti. Muči nas blud, razvrat na sve moguće načine. Muči nas narkotici i droga, muče nas zelenaši, muče nas proklete kockarnice, ima ih više nego pekara i apoteka. Nemojte, ima ovdje mladih ljudi, nemojte da idete u kockarnice. Što ste pohlepni? Što ste srebroljubivi? Što ste lijeni? Bog ti je dao ruke, dao ti je noge, zarađuj taj hljeb. Koračaj naprijed i umnožavaj svoje talente. Što ideš na oltar demonu? Bježite od kockarnica i kladionica. To je najteža ovisnost za pobijediti. Ta ovisnost se ne može pobijediti fizičkim supstancama. To je na nivou uma, razuma, jedan od najgorih i najtežih demona. On te parališe, on te razara, on ubija čovjeka u tebi, a sa tobom i sve što ti jesi. Kad uđeš u to prokleto mjesto, i prokleti nek su oni koji ih otvaraju, i prokleti nek su oni koji ih legalizuju, od prvog do zadnjeg. Ti kad si ušao u tu pećinu, u tu sodomsku jazbinu, u taj oltar satanski, ušao unutra i sjeo, ti si izgubljen, ti se ne krećeš, ti ne čitaš, ti ne treniraš, ti nisi uz supruga, ti nisi uz suprugu, ti si brata izgubio, dijete izgubio, ti si rob satane, rob demona, rob strasti. Bježite od toga, nego se svim silama borite, molitvama svojim. Borite se svako na svoj način, svi ste vi u nekoj službi. Ja sam monah i činim što mogu. Neko je odbornik, neko je poslanik, neko je samo student u svom domenu, u tom malom krugu. Učini što do tebe stoji. U malom si vjeran, ne brini se, dalje će Bog pomoći. Ali moramo početi. Do velikih stvari dolazi se tako što se kamen po kamen pomjera, cigla po cigla slaže, korak po korak pokreće. Kad čovjek pokušava da odjednom učini veliko, nemoguće, onda ga to beshrabri, nego idite naprijed i borite se. Jedni uz druge, jedni sa drugima, a svi zajedno sa Gospodom. Pa neka ratuju i ovi i oni. Kad smo s Bogom, ne može nam niko ništa. Bog vas blagoslovio, svako dobro darovao, živi bili i borite se i ispovjedajte se. Dakle, nemojte potiskivati probleme.